Ning Bible study like you law. Kini lubzi aktu. Laki polo tare kumzi pelo tsaksali. Ngobzi alho zaipo jilono. Kukumga tulpen shani. Kurangu kukumga ye alho zabe choni iri jenge tono kutaulo iri chamuge. The only tare Bible study portion aktu lo ning lo lunge. The only kumzi ne tare alho zatsaki inu pen shani. Nyung no Bible study lukyo atho lo luvekyu ye timye ki shipu akhna shivega ishipkyu nyung no Bible study dipo pepani dipo kikimelo akhna shivekyu jumeye akiti ikemu kumsa oya lokta khipkyu nyung konol pepani ike nyung no lukyu ya ki nyung lukyu ye akhna jumeye akiti ipkyu pepani ike akhna jumeye akiti ye dekyu kene nyung konol pepani tehi akutu lunsha kyu ye alhonu kumsa ozikyo ye lokta khe ishipkyu lunshani ike kumtsi pelo itare tsaksale alhoza inju penchani romans agedo tsugo ajum kuktlo akhinana ajme zikyo ye akte ikemu ampiu jisna kumsa ozikyo ye diye lokta khe ge ishipi itlani on ajme ipingena wedges ajme ipingena diye Kenan Kekyu vechono, mlakyu vechono, tipo goitul nan, tipo jumetul nan, ikem kono ago che, gift ipingena, diye kechekukumo, diye mlalu chekukumo. Ikemu ago ipive pana baye ago ye gihu kızım çekyu. Timkuno no ye gihu kızke ipingena diye ago che pana çechen, diye amene kıçemu. Momu jechemo. Akinyuno awo ivena pa awoyete ikilu kızıpmi. Timkunono epaye ikilu kızke paye akimchimike ipichengene tipokolo awo zılceni ike diye amena jechemo. Ikem de kumsana awo zcheni. Akutuno awo ivena pa de kime kyulono zchenge. Kyu kene kimye lumasa kyu agikye awo besi pa ene li zilcenge. Tiranguno gono ajme ipingene diye kenan. Ikem gono ago ivengene de kumsage, de kumsana zilcegyuge. Ike lokta kıhı goye kikime goge. Ke shinyuna kancha güye alhonu kumsa gozgyuye lokta kıhı ge ibegyuye hiye kikime gochege. Kikime gochege. Ike johan kıtsı çığız olan yunuşutlayın. Kurengu alhoye ayerlo akemi kimye tsike renguno. Pamlaki akyu tsike. Tirenguno kunono pashopul benkeno. Pahave monani ikemu lokta kıhı anane. Jo lokta kıhı hipo ye awo. Ipu hiye kimye kyu wo. Ampiu alhono. Ampiu jisi Kristo. Di pamlaki akyu besi ayeri balı tsipu küge. Ike denyunguno amene kike rengunuk moy. Ikem de kungala apalhono. Kumsana nyung kimekihu. Pavechono awachelaki shibzi nyung khalzbene bukyuke. Deono alhono kumsa otsikyuye lokta kıhı ibegyu lokta kıhı ibegyu awachehipo ye kikime wake ipi johanagyu de kıtı acıçız onun şitlayın. Ikemu nyungno hi ovekül olvegedü. Ahne cümeye kyuke bana baye ahne cümeye kimye mlavekü cüme kelkyuke. Nyungno Johanna de kıta acı çotoklo işi itulange. Ana kıra tabekyu huye hike. Aya kalo akıvı ilohiva. İkemo timkono akıvı kimyeke bu kelauye akızı kimyeve. Ku rengu panonguno kısakra kımla şikewe. Nyungno itulani. Hilihi alhozalo. Kimye mlavekyu alhono mlalu ipkyu kivebzi panungno akıvı kimye mubu akızı kimye veke gano diye alhono paplok mode de kimye mlavage de onu kimye mlavekyu huno ajme diye lokta akhine jme lokta mizlo uve masaki tipo kelverke ipkyu zage de onu itiji nyungno hikala kyuye kumsa go hipo ampiu jisna zikyuye kimye kyu Oçeke tonu amene kıçekyu oçekmay.
get balaki nyung lo khipan chan aki nyung kishna kamsa o ikil nangya mom kishna kamsa o hipa itul venangya kamsa o ye lokta khiye akamla kivishino qal chekyu kuma jo agoye ka chekyu kuma ge ono agoye mlal chekyu kuma ge ono yoala nina akamla kivishibze qal chekyu kuma tira uno nyuno kujoyaslo ishi itulani efficient mi akedo kini ajo tache eno tokulo inotlaki ishi pesinchane efficient akedo kini ajo tache tokulo shebeban ku rengu alho kupukinno akupulvecho nyung khalwai eno hiye nyungno shulke kumai ikemu hiye alho no awozikyoke hipo lo timkum khazake bu kha ku rengu akamla shilkyu lono kumokyu jo alho zana vivekyu ye alho kupukinna alho kupukin kikimena kumsa o shege zikyu ke tono hiye akamla shilbu kelkyu kumoke gauno timkum khazake bu kumoy ipi hilehi itulwai ikemu ayaglam kono alho zayeti shitiva lokta khiye kumsa go alho no pa khbet vekyu vechona tiva kemu timkono alo tsina kungalongyu lokta khiye akamla vechona kachingashi tipo grabesa akodoshi kumsu vekyu ajeni tito agedo ktu ajo pungla shetlani pananyu khaloi tienyu no akamla kyal kivikyala shulke rauno kuma ikemu pan pyono kimekin kihu loki teshi kokimte kyu vecho en aungu kimitano akhe ki teshi zikyu vecho pano nyu khale joy he nyu kumla no kuma ikemu alhunu nyu kimekyu pa un kimte vecho no lokta khe nyu zike ipinyu kono tito agedo kte ajo pungla re paitlan ike lokta khe kumsa go en tekel chekyu kuma alho zana nyungne dage ato quarantine agedo chire ajom kuletla kishitlan alho kum tanno akamla o shikyu ye tgami mlange tono alho mla moy nyenong pelo tgami sas kuboshu bencha moy jo quarantine ato agedo chire ajom kulotim to mono akhipo besi kristo zve bukum sa o kristo no lokta khs zikyu ti boy kilo mobu Putana Hinshiki wala Hubs, Akamla Kibako Shang, Kungalo Venangashi, Akamla Kibako Shang, Aloplo Shilangashi, Mlakushi Jengimal Hotsana Kuya, Alhom Takimna, Kamla Besapats Kuya, Dramim Langetono, Dia Alhom La Moy, and Tishi Dram Sasukuboshi Benshamopi, Nuna Alhotsanum Zimishe, he Chilane. There are uno, Tim Lakia Kamsa or Hoktak Hu, and Bujisno Hoktak Hu. Kumlam lavez tipo ikul par masakyu ane nyungno kumsa woye akpul vecho itul nani ike nyungno rom agedo jiri ajo jirib dilo otlaki ineshi pisin chani romans agedo jiri na ishi otlaki nungolo ishi pisin chani ajo jirib di ajo jirib dilo ni otlaki pisin chani ikemu timyeki shibuzu panung no pulun pikyu kuiri kulupukya an panung no jimla apikyu sitsaki shibuzu timye pulungya an assa pikla moke kishibuzu panung ye chilungya an assa kipemi bu moke kishi assa piklangya kuchuyaslo pipakyu toi atsa kivi pikla kemi ko irikyu ye kyu toi jikirlepu kyala Ikehu panung gomtsuno atsa kiviu ikilu tsike kumoy. Aiza ampiu no pivai, ampiu ino asa pe irikiu kuno pul tsika. Tishaye, asitsa chulkiu lono akapul iperi cheni. Eno kristoza pikilha kiu vechono chilchene. Jo, gomsa o ikilu inke renguno alhoza kiviu chilparmasai.
en alhoza kiviu tipo chilgu ve jono kumsago tipo alholano itulchene alhoza kiviu tipo chilunge ranguno pikla kimi ave pushane pikla kimi huno pikla tsiku yeku pikla zanga alhoza kivi pikla ne tiranguno alhoza kivi yeku kya nyungno azo quarantine agedo chirpung ajo gtu bitlo itula agyuyen ampiu jisno oranguno tive ampiujisno oranguno ayako kove en ampiujisia oranguno itare ayako no khichle iturve ishipi bibani tirauno atsa give you gospel ibaguye jisno oranguno tivetse oranguno kove atsala kiti tu oranguno khichle iturvege tirauno tipo grabe atsa give you ibange dia lokta khu kumsago pana pakhe pevetsku tipatsa bangi tiranguno timkuno akpulvechono ikilungena tipana kumgake tiranguno nyungno kumsago ikilungyuye oshoge timna ago peso skelo no how oshkimti ipikil venam die osho ago peso skelo no lumovem die osho cho ikem pikla kemne pikla vesketie ikilungye de oshoge Teono Rom agedo chiri ajo tokulo ninkono ishi itulani. Kurengu jisiya ampiuke ipi okchino pipelvena baye ena alhona kitilono pa khuptuve kepi omlolo pulul vaye okhalnani. Diya alho tsagetone itsakmwe. Itare ninkono Johan agedo laki ajo chiri kinlo ishi itulani. Johanna ke laki ajo chrekinlo ishitlani ikemo hamie ikilu en pasho pulbeke ike tipano ko pelo alhonuli shiklupu kka pano ko tsvai kuno kono aza hipo aza kivu hipo chilva gena tipako no ikil nani kuno kono ikilva gena tipako ye alhono panshi benke akka tsva ishivage nyungno kamsujlo aza polo no ye Lokhlaki shibza yeri pole irikyu noye o formation nom like you noye lokho golha kyu aphav kupuk like you maye tim lokho golha pe kyu khune thikya apazanum thai nampyo nom nyampyo nom thai ikem tie alho ka akchikhe bu vejono opelo tim lokhlaki shibebze tishen ayeri polo amlaki angalaki ke ipi hibayar le gbzu ne shetimi lokhlaki shibze khange Cho aung gkhlag ti to ye kuno no ampiu Jesus Christo no o no tivena qobe bu khishle trowe gibi tipo bulbebz ikil vengena tim tipana ye alho no panshil ve benge akkats va ivage igetiye o diudik moge ibutia alho kuboge alho no o kapes nono pulbeki ve chono alho no o kapes panu peki hilvage tira uno tiki hilvege ye amena khykma ikem tie Kyu yabana pa diye kum sago zikyu no ikil kyu vechono ke no pul bel kyu vechono ke tira uno kum sago alho no kum sago zikyu lokta ke khike iba kyu ye pano ore uno ire uno tivez kyu ikil vekemie alogu to Christo ol khiju venkyu kum sago tipoza bange matage dum ku ta che chu to ku mku lo in khone tlani mar chu zo lo tlani aza kyu bes piklalo Ano kuno kono tipo ikilva tim kuno kono tipo pululva kena tim tipo ko kapes azlana baptiz sisloshi peban bu kono azlana baptiz siven kena tim tipo ko pelo tsala kipes lo iaza papel pelo ipi pipe pakyu ni kono itulane te uno nimye Kristomi ipi vekye jisipao shivekem ko kape Kristomi venge ige Kristomi kyu khkhwe masakebana paye sala kipes lo alhono ayaza tsikyu tipo papere khwe masakyu dine Kristomi kumlapu sajeke teraono nyuno ni khoni lo pas pinchan akumla kivie khalun ke gauno kumwe ni akumla kivie khalun ke gauno kumwe kyu gamo khakulu ye qawl cheki nyama kumke Here jisikum lage tono tim kumla kumoy. Tiaono nyung no Hebrew akedo chiri ajo bitilono tsugo ene che khaklajikuye ayaye polo tim kono lokta kh akhine khik tsishinge ono
Israel mkono lhokh grabes akamla ola ki shiri khsi iri ikemo nyuna lhozala jukala alozana bikuye amishitsijingo anyejiyekilemo akhine ki suvemla shipepani ane diyekilemo omlo ki qishimla ke ishi pepani ikemo Jesu Kristono amishitsi papila ki shiberitsi la ki papi shipapim be grabes cross lono aga kishi shibza ajkichi vezki huno apumlo ki bu shilkyu vejono ishi yakuno no pashopul bekena tipana ya algutu kh zvakyu nyukono tishe alozalna itulani Jisuno papes akamla o shivekyu reuno likino ke hebrage de chire ayoche khaklo Jesu Kristono papim pe grabes akamla ola ki shivi vezkyu reulkina nimye lokta kh itulange tono gtauye nimna kyu papuna ge pes mlanam die lokta kh khulje gumuge deono nimna tipoyam zmishe itilmasa khalve gemi kyu shuve masage ipinyu kono matim kudache ajom kulotlaikyu nim kono tishi itulani kyu bana paye salakipetsu ina azatsikyu shikalo cho salakipetsu ina ayazatsikyu shikalo ishibi itlange de kuno ko shikalo bana paye diye alho Jesu Kristono kamsa otsikyu ikil vekemi kupulimi pulul vekem kopelo salakipetslo Kristom kh shogili shikalo benge ike diye akimte khinkyu dia chipu laplankyu achipu khinkyu akamlaki vishinkyu itare akamlaki vekonomo atsakivu gabesi ta ktamla bunkyu tipako kamla shikalo ishipebangi teona efection agedo kini ajo chiglo ninkono ishitla niuye alho no mlaki koke ana Kristo Jesu golono akamlaki vishipene pana ning lokike ning pelo tipako shipene alho no puzuno kutobe khiwa gyuke cho gono no Jesu Kristo gabeso khakul gibi no kamsa gotibo hawlele shi ikilvebu no khikilvebu no kamsa kilvebu Kristo beso o shiva na tipo mtsano opela kamlaki vishipene li lokha buku be khiweza gecho de ono ningo tipo mtsmishe vet halbuze tishana akpul en akamlati kma itikda shilmasage de ono lokta khkungalon kyu ye akpul vejono ikil nani nyungno tito agyodo kte ajo tachelo tlaki shujin shani Nyobelo hipoko time pikichicha benshange tishanguno kuno kono alho pulul vakena tipako pelo akamla kivlo amlo tski shipenege joy kuno kono alho pulul vakena tipako pelo akamla kivlo amlo tskimla penege ishipivage tiranguno lokta khkumsa goye Jesu Kristo kumlage tono o kumla kumage timku nomo akamla kive chorkel jingashi kumskelo die alhozana die piptavage de uno ikemu Kristo law lokta khiye de akpul vechono ikilnange de uno nyunguno alhono kumsa gotsugye lokta khibagye Jesu Kristo no ni reuno cross lo tv gyuhu kuno no akpul vechona tpaiki lungena aloku tuk khtzva ipi bivekini kono itulani de ono itije aschudi hipoloning bible study lakilo alhukum sawe lokta khibagilo hipono ki shekhavan bze lokta khitpo ye akpul vechona kilnani mashaya akmla kivi ku shinga ipku anga ono itare hipashelono akmla kivi ku kenin kono tipo otlaki kraksal nishan de ono kijena Bible study polo alho zaybo chulvakimi kumslo muakyu shilpeni ita kumsa akirin sharibze irin kyulo mashaya kumla kive kushinga ikyu tipo grangi onu kumsina akirin shirin ngokya nolobi hipa bese ki shakavani